Nyamira have made their minds. Litu kwesirimbi gocha kobuga, it will be a one-term lesson. Ine Nyamira. Okay. Nyamira no nagotebia kiregento one term. Ine almost mamo Nyamira asengencho ireveri that. Nyamira nagotebi nga tutagetaba manyi. Ngwakwana, I'm sorry to say, ngwateba nga umusubati Cherusa manyi uyore women rep. Yes. We are so kirie. Ndobwato mwesimi waswanya we are so kirie. Ndobwato mu murondo kuchanwa. Ndobwate Duke Ombagi umuromoke of my age. Ndobwate umuhaka nyambati yugeruko musacha. Ndobwate abakemoni. In fact yo barabange. Sure. Ningi yego korokya. Ya sale kire. Yani wakombozi wanataka kukuja wengi. Many will be chosen, but one will be elected. Iko ababago chiwochicha. Mbara obvious, barabubago like jokers, but feel that they have not delivered, that is their way of exit. Iko abande ndobwate noisemakers, barabate go exit honorable batebenga. Ekeroge kekiabo kogia sinyire tigaba exit go chialia, maybe batageteti. Manyano bokimakuru ase serikali. Ntoba manyete. And we have known their tactics. Right. And I want to tell you, Getembe is one of the native and sana. Sure. Want to get mugenda makoli ya Nyamira. Makoli ya Nyamira mugenda makoli ya Nyamira yabeire buna umuchie abantu banga nyete kale yabere kama mahame. Go ndagete ko request ati mu gutaka na watu akwanireka ko rwe bitongoji biri. Yenda mwero lere Nyamira amshua nga muratara yonsi yanye mwatarire kwote. Lakini like where I come from, I'm also nanagotebia nacheka kukwana nga ndatoba msie kurugesima ward. Yani ward na ne panado ite inyagitali panado okurikerunga yando gole panado ndona gwate case musubaki yo manyo accident twagende nyagitali ikurukunga gesima ona 10 kuria kagaje twe no umugabana olenge no mubungo olenge korokwa Mnyambati na beru na yalenge amalyogo. I'm happy na machikorora abanyagitali bake babwate utu lakini amalyogo tayo onya karororo iwakabekira segeto kuri kumagendo kuri kurwa segete so igon tutagete ko Nyamira toyesibye asenye tutagete yani che nonya ne nusu yabo songa igo Nyamira ne birotore korwa chipara estima mnango kwana ayaba na tebi Nyamira boni gestima keyopi onye kongainirelia na bonye mubwato ndega na bomubaka Nyamira estima nero nkingo kwana SM igo yebire so igo ndagete gotebanga igo ndu tobalete lero tutigaleti 10 months ke to wake sabu ito elie ya siasa egere 2027 December iga monyolenga mubwata abantu bonse batolegete na ndeba mineti business asogo chiko deliver services chibachorire nabana hinji. Igo ndagete ko batenga Nyamira we mean well na ndeba litu asokire like myself na chire yes my word mugakuri ororoko no gotebisia yonde ona gotebisia Nyaminya libonga tigatogenda tukiteko nyagara chi machine to ande to tieri baba tuke to maito to tagingereoka na yembeba kine yo monto para ibar Nyamira bagenda gotebanga babeke mache babeke tukisa kundi we are coming right.